Evo, tu se priprema meso. Tu je mesar. Vidi, Stipa. Ovo je Royal Blue potato. Tu je već nasječeno. Ja sam posadio do jednog krumpira 10-15 krumpira dođe. Ja, znaš kako u Zagorju vele, di raste najveći krumpir? U Lici i u Zagorju. Ne, tak vele, ne? Pa to ti znaš, ja kažem, nikad nisam rekao da sam pametan. Halo. Nego su me školi zvali, jednima je filozof zagorski. Je. A meni dali rezat luk, najgori posao. A šta ćeš? Bude dobar čobanac. Moja čaša pobjegla od mene. Ajde, živjeli. Ima, Bog živio, ajde, bumama. Evo, u usta. Ako hoćeš mrzlu vitamin B, evo je, tu je. Hoćeš jednu? Čekaj, sad sam tek ovo završil. Moram malo luka nasjeći prvo. Rušo garava, ti si mene varala. Nastavak slijedi. Sad nemoj ostati. Ali da li su mi? Čekaj, dio ono. A vidiš kako dobro izgledaš. Mlađi si fucking bez sabi sa kratkog koda. Kaže onaj barber, neki Iraki o Iranian, whatever. Kaže, but sad you look 10 years younger. Eto jedina žena i me već njap, pa kaže, Jel gori? Teško bodi. Pa rekao, ja jesam bodi. Dođi da ti. A pa, i rekao, ali moj barber koji mene uvijek čiša, on je bio off, nije radio. I onda, on je uvijek mene kolor, i da popio uši, kaže, zadnji u tim years close. Ali tu nas pušta da bi više. Pa kad on, da mu nije sve škare ispale. Imamo ja samo na foto metnuo. Ja, pa to je opet dobro. Ajde, živio. Čekaj da se kucnemo. Živio Aleks. Ajde, živio. Idemo brzo popit dok se kuhar ne vrati, jer onda će on početi pit pa će pokvariti ovo što radi. Ali ovo je pravi ciganski Pa i mi smo vrsta cigana, isto. Oh, it's getting there. Ti sad trebaš, Daniel, ti sad trebaš kod tvoj tata lijepo se ošišati i obrijati da vidiš, bit ćeš mlađi, viš njega koliko mlađi izgleda sad. Da. Nikoga, ona je samo mene i još dva, moja mala nema mane. A ovo baš bi pišat mu. No. Hey, with a Cuban cigar. Yeah. That would be nice. Tako došla jedna nova kurva. Još mogu otvoriti. Pa kak si uspio? Jesam momak. Mlad ko rosa u podne. Je. Tiny bit of train Da track. vidim. Je smetnuo papriku. Ja vidim da je crveno. Je to ovaj telefon zna da miriše isto. Je, to je sa mirisom. Valent, jel ti nadgledaš to dobro? Ja to gledam da nije prazno. A je prazna ili nije? Još nije prazno. Ok, onda si ok. Samo pas da te vlak ne pogazi. Evo, pruga je već instalirana, tu sad će vlak doći pa će to sve srušiti. Odi vidi šta je na televiziju unutra. See, hey, these are different ones. Je tu.
Ne, to su iste, one mijenjaju, znaš. One mijenjaju kad ova baš šta svira je ista. I ovo je ista, ova šta saksofon svira. Oh, so that's them. Oh, right. Je, ali ima They look nova, completely nova je different. s harmonikom i ova je ista. Sam je drugu frizuru napravila, viš. Fuck, they look totally different. Je. A ova svira gitaru šta Benjo sad svira, viš. A ova s harmonikom je druga sad, to nije ista. Ali ima jedna stara poslije došla pa isto svira, ali sve dobro sviraju. Stara krndija. Sve dobro sviraju. Stara. I kaj ti misliš nas ubace u taj sastav ili s njima svirat moramo? Oh, yeah, eventually. Pa mi bi samo gledali, ja mislim, a ne svirali. Eventually. We'll play eventually. Evo, to su navihanke. Eventually we'll play. Because I told Zrako, you know, not to get shit-faced. This one's there. Čau. Back home we did like that. But here in Australia, that's the first time in over 50 years da vidim da se kotlić kuha. I zato sam ja zvao Stipur, Birds. Oni doesn't give a shit šta je, samo da je za pojest. A ja ne znam jel povrće treba uopće metati unutra, mislim da je ovo dobro i ovako. Šta treba? Pa ne treba povrće više metati, ovu papriku. On zna šta metne, on vidi šta on ima tamo. A gdje je krompir? Krompir je tamo. A, okej. Pus. Pusi. Nikoga, odmah samo mene i još dva. Moja mala nema mane. A ovo baš bi pišat mu. No. Hey, with a Cuban cigar. E, That would be nice. Tako došla jedna nova kurva.